Vrijeme je za još jedno ramazansko druženje uz stol za 4. 4 dana, 4 divne dame, a svaka će na svoj način predstaviti svoju toplinu doma i svoje recepture. Prva dama koja će nam otvoriti vrata svoga doma i u čijoj bosanskoj sobi već uživam je naša draga Sabiha Dacić. Ekipa je na terenu i vodimo vas u goste gdje nas čekaju posebne domaćice, mirisna sofra i priče koje spajaju za stolom. Dobrodošli! 24. dan Ramazana provodimo u društvu dame koja je pravi čuvar tradicije, dama koja njeguje istu tradiciju i koja je neskromno dijeli i prenosi na nove generacije. Svu svoju ljubav prema kulinarstvu usmjerila je upravo u to i to je pretočilo i rezultiralo knjigom koju je napisala, dakle, autorica knjige Sabihina sofra, naša današnja domaćica. Sabiha, dobro nam došli ponovo u stol za 4, ali ovog puta u najposebnijim danima. Da, hvala i hvala što ste došli. I čim ste ponovo došli, vjerovatno vam se svidlo prvi put, jel? Izuzetno. I nama, ali i našim gledateljima. Vi ste dama evo koja gledatelje godinama svakodnevno uspije obradovati nekim novim recepturama i kao što rekoh, čuvate tu tradiciju, uvijek nađete neki recept koji onako treba negdje tu po strani zadržati, sačuvati od zaborava. Naravno, ali iako je 24. dan, pošto nisam imala priliku prije, ja ću opet da mu barekšem mjesec Ramazana svim našim gledateljima, jeli? I evo još ću malo samo da dopunim, ako Bog da inšala nije stigla uz Ramazan da izađe druga knjiga moja i Bilalova, ovaj put će da bude, ako Bog da, ali nadam se u neko skorije vrijeme da ćemo se opet vidjeti i da ću predstaviti i drugu knjigu. Dakle, osim što je svoju ljubav prema kulinarstvu pretočila kako kroz te rukopise koje ste pisali, tako i kroz mnogobrojne emisije koje ste snimili, dakle, prenijeli ste ljubavi na svog sina, pa evo sada zajednički još jedna nova knjiga u najavi. Jako lijepo, čestitam sad. Hvala puno, pa to da bude posticaj i mlađim generacijama, da se priključe i očuvanju tradicije, a naravno u toj mojoj drugoj knjizi će da bude i modernih jela. To je posticaj omladini da može da bude izuzetan spoj tradicionalnih i modernih jela, isto kao što ću ja u ovom iftaru večeras da predstavim i modernog i tradicionalnog. Da, mjesec Ramazan nekako sam po sebi poseban i kada se tek približava mislimo da imamo mnogo vremena, ali kako dan za danom prolazi, odmiče, vidimo da je zaista tako brzo prođe. Pa tako i život prođe. Jeste, upravo tako. Naši gledatelji oduševljeni emisijama koje smo snimili ovdje u Prijepolju, nismo mogli, a da završnicu upravo ne priredimo uz vaše društvo i uz društvo dama koje će biti sa nama u narednim danima. Ja se baš radujem da vidim šta to uključuje ramazansku sofru naše Sabihe. Ako Bog da, evo idemo, nadamo se da je kratak vrijeme koje nam dozvoljava, ali stićemo svašta nešto pripremiti. Evo, prvo idemo od dezerta, mada sam ja već nešto i pripremila, to je bez daljnjeg, ali ovo je u toku mjeseca Ramazana, hajde da ne bude mnogo šećera, da ne budu agdali, odnosno saftali kolači, jeli? Ja sam odlučila da bude jedan kolač bez šećera. Nimalo znači ne ide šećera. Odlično. Tako da, evo, prvo ćemo ići, to je jedan voćni kolač. I prvo ćemo, evo, jučer smo renu, znači voće može po želji. Ja imam maline svoje, a može da bude i borovnica, može šta god. Ovo treba da se zagrije, znači, i dok se ovo grije, ja ću začas da ugutam nišeste tu. Voćko bez šećera. Za pripremu je potrebno 500 g slatkog mlijeka, puding od vanilije, 200 g bijele čokolade, 200 g putera, 400 g slatke pavlake, 8 kašika keksa, 300 g bobičastog voća, 2 kašike gustina, pakovanje piškota. Hvala dragoj Sabihi koja me opet pozvala da učestvujem u ramazanskim snimanjima, pošto je ovo već posljednja sedmica Ramazana. Više bliži se i Bajram, tako da od Sabihe očekujemo, pa sad možda znamo njena očekivanja da će to da bude stvarno na nivou, da će to da bude sve lepo. Tako, još malo. Super, eto ga. I bitno nam je da ovo prvo skuhamo malo, da nam se ohladi i onda sastavljamo ostale filove.
A ja ću međuvremenu reći da sam ja ovdje stavila mlijeko, čokoladu. Naravno, naši gledatelji će imati u opisu tačne mjere i recept. Ovdje ide čokolada, mlijeko i ja sam to skuhala jer mora to baš dosta se ohladiti. Ma divno. Vidimo tu ispred i desert u čaši, isto nešto osvježavajuće. To je divno. Zove se tursko peljte, zamislite. A ovo je čoko zebra kolač i on ima na mom YouTube kanalu, pa eto, zamolit ću vaše gledatelje naše da posjete i neka uzmu recept, je divan. Isto može da se ne šećeri nimalo, zato sam ga i pravila, a može ko hoće stavi kašiku, 2, 3 ili 5 šećera. Mislim da baš u ovim danima, u toku mjeseca Ramazana, svi nekako tražimo te ideje za razne recepture, ali da u Ramazanu najviše volimo ta tradicionalna jela. Ma naravno. I da je upravo iz tog razloga vaš YouTube kanal bio izuzetno posjećen. Jeste, Boga. Uspjeli ste ostati aktivni na društvenim mrežama, pa i tu kada pronađete slobodnog vremena podijelite svoje recepture. Pa zahvaljujući najmlađem sinu Hafizu, Boga mi koji on to dosta mi pomaže, jer sad omladna se mnogo više razumije, te on sklapa i videe i dijelimo i baš ono da otrgnemo što više od zaborava, iskreno, Evo sad ovo se malo zgusne, ja ću ovo ostaviti da se ohladi i mi idemo posle na slaganje ostalih. Odlično. Lijepo Ramazan teče, kako teče, evo još malo pa će kraj. Čovjek se malo smori kad to već bude kraj, ali dobro, raduješ se Bajramu, radujemo se nekim budućim druženjima. Kod nas je sad Ramazan, to je nešto postalo tradicija sad u zadnjih par godina, da se ti iftari daju po restoranima i po ko zna gdje, a večeras imamo priliku da budemo gosti u domu naše drage Sabihe. Uz nekoliko jednostavnih koraka do savršeno osvježavajućeg kolača bez šećera. Mi smo ovdje veoma brzo, Sabiha, odradili ovaj najvažniji dio, ohladila nam se malina. Sad ide piškota da se kvasi, malo samo i ređa se. Lijepo je na dan prije napraviti isto ovaj kolač, ali eto može ili ujutru baš ranije. A ovdje sam sastavila one filove, oni dolaze zajedno, posebno subuta pavlaka, posebno puter i ova vanila i to je to. Eto, sastavi se i sad ćemo da ređamo. Malo mljevenog keksa? Jeste, malo mljevenog keksa i to je to. Eto, sad ide ovako, pa onda stavljamo jedan fil, pola ovoga, pa u sredinu ide crveni ili neko drugo voće, ko šta ima može da stavi. Odlično. Koji dio Sabiha ukućane najviše raduje? Evo i tokom pripreme iftara, ali i generalno. Je li ovaj slatki program ili ipak ta slana jela? Pa Boga mi iskreni, budemo prvo slano, onda da se zasladi. Kod nas, moram nešto ispričati stvarno, da kad sam ja bila onako djevočurak, pa odem kod Bike, Rahmetli ili moja mama i onda one lijepo fino iftar, mi jedva čekamo da iftariš, da rano smo počeli postiti, a one s merakom pristave kahvu, pa akšav se klanja i ovo, ali sve treba da dođe. Uvijek bi one govorile, čekaj, bit će kad bude tako. I tako je danas i ja radio. Ja prvo, kahvu, pa onda malo hurmu, naravno, prvo ide hurma, pa onda tek iftari. Da se dakle malo odmori. Jeste. Ja sam spomenula negdje u uvodu same emisije, a to smo isticali i ranije kroz druženja sa vama. Dakle, vi ste rođeni u Priboju. Da. Živite ovdje u Prijepolju. 33 godine. Gdje vas svi poznaju, baš svi, kao što rekoh, pravi onaj istinski čuvar tradicije, ali i volite Bosnu i Hercegovinu, jako često je posjećujete i jako često ste u udruženjima širom Bosne i Hercegovine, dakle u društvu dama koje imaju svoja udruženja, družite se zajedno, kuhate. Sada, kada spojimo sve te krajeve i običaje, šta je ono što je vama simbolika Ramazana, kada se vratite i u svoje djetinjstvo, ali evo i ono trenutno što volite i poštujete u vašoj porodici? Pa mislim prvo onaj ezan prvi koji se čuje, Boga mi, kad treba iftar. Ali sama srž Ramazana jeste post, naravno, i onda spremanje tih iftara.
zanimljivo da čovjek sprema, odnosno žena sprema iftar, da ništa ne proba cijeli dan, a sa radošću da ga priprema za svoje voljene i za prijatelje i tako. Uglavnom, ima dosta tu simbolika druženja, Boga mi, teravije, posle teravija isto druženje. Eto, uglavnom, bude Boga mi lijepo. Eto. Da. Pa dobro, evo nekako podijelimo taj poseban mjesec na 3 dijela. Ovaj posljednji nekako možda najvažniji za sve muslimanke i muslimane, gdje se najviše ibadeti. I pretpostavljam da i vi u svom domu nekako onda u ovoj završnici težite da kuhate nešto što je jednostavnije, a da više vremena provedete upravo u tom ibadetu. Zanimljivo je, bez obzira, evo, svi moramo priznati, ali kako se nekako uz Ramazan nađe toliko vremena i za ibade, za učenje Kur'ana, za sve živo, Boga mi. Ovako što se tiče, a onda kad prođe Ramazan, opet je to nekako drugčiji osjećaj. Da. To je nešto jače od čovjeka. U Ramazanu je zaista sve mnogo jednostavnije. To je taj nijet, ta želja i onda mir u duši koji nas nosi. Evo, sve je nekako mnogo lakše, sve se emotivnije doživljava i ta okupljanja nisu kao u običnim danima. Jela koja se spremaju se po istoj recepturi, ali su svakako u Mubarek mjesecu posebno ukusna. Mislim da je tu negdje i u Bosni i u Sandžaku isto, slično. Slično. Sve, evo, pa vi snimate emisije i znate, Boga mi. Sad ćemo staviti u sredini film. S tim što ja bar prakticiram da bar imam 60 bar musafira u toku Ramazana, da eto bar po dvoje da bi se na kraju svelo da bar imam eto dvoje na iftaru, mada kad pravimo iftari su uvijek veći. Ako pravimo iftar za 4 može vala i 6 i tako. Uvijek se napravi više malo i hrane i tako. A mislim da Prijepolje mnogi vezuju upravo po dobroj gastronomiji, po domaćinima koji se mogu pohvaliti gostoprimstvom i evo, pored tih nestvarnih ljepota i zaista značajnih historijskih znamenitosti i kada govorimo o vjerskim objektima, ali i mnogo toga lijepog za vidjeti što smo svakako prikazivali u našoj razglednici. Mislim da... Drago mi je, Boga mi, da što više dođe i televizija i da vidi i da se sačuva i starina, da mislim sve treba omladini, Boga mi, prenijeti. Nekako brzi je ritam življenja, života. Boga mi brzo i onda svi su nekako u svom onom gafletu, što bi stari rekli, i onda ko je god u mogućnosti treba u svojoj mogućnosti i otrgnuti od zaborava koliko šta može. Eto, sad ćemo staviti drugi. I dakle, drugi fil i ono može na hlađenje. Da, i ono ide na hlađenje. Ja ću ga malo ukrasiti, kao što sam onaj tamo. Odlična ideja, evo kako da se osvježite u završnici vašeg iftara, nešto laganije, ali sigurno sam izuzetno ukusno. Ukoliko želite neke druge recepture, tradicionalne slastice, svakako da mnoge recepte možete pronaći na YouTube-u naše drage sabihe, a mi sada polako prelazimo na pripremu slanih jela. Kod sabihe za ovaj iftar očekujem obilnu sofru, očekujem neke domaće lepinje, čorbice, kao i neke novitete. Šta će biti, vidjet ćemo. Radujem se iftarima, sufurima, sa rodbinom, sa prijateljima. U našem kraju dosta toga se sprema, pogotovo za iftar. Meni je drago da dočekujem goste, da idem na iftare, a najviše mi je drago što sam u ovom Ramazanu uspjela malo više smršati.
ništa ne grije dušu i ne prija tako dobro na iftarskoj sofri poput domaće tople čorbice, a baš ovom čorbicom vratit ćete se negdje u sjećanja na majčinske, na nanine okuse i to je ono što nam Sabiha sa velikom radošću i donosi. Jedna domaća čorbica. Jeste, domaća terhana moja, naravno. Vidite kako napišem ja terhana, jel? Da se Evo zna. je, da se zna. I inače pripremim malo više, kao i mnoge ženice, jel? A ja želim da napravim knedle. Skuhala sam, znači, piletinu i ja ću je vratiti. Uzela sam je, te je iščopkala i vratit ću je. Znači, urezala sam jednu šargarepu, to, i napravit ću knedlice, znači. Od jednog jajeta. Ovo pažljivo gledamo da vidimo kako učiniti da nam se te knedlice ne raspadnu. Neće se, nadam se, raspasti fino. Evo jedno jaje, malo umutati naravno. I onda dodamo griz. I malo ćemo samo sačekati jer ne valja ni pretjerati s grizom. Da. Da ne bi bile prečvrste, jeli? Evako. Pa ćemo onda ubaciti mi našu terhanu. Jedna od laganijih, ali uistinu baš pravo bogatstvo okusa. Jeste, imamo tu taj temeljac. Da, i obavezno uzeti, znači, malu kaščicu. Ja sam je već pripremila, najmanje, jer one baš nadođu. Da. Evo je. Sada ćemo pratiti tu gustinu Sabiha. Još malo. Pa ja mislim oko 5 kašika je dovoljno. Boga mi, ali to zavisi opet od veličine jajeta. Ne možemo da sad nekome kažemo toliko, ali baš, pa dobro, iskusne domaćice i znaju. Ma otprilike, da, po osjećaju. Kao i mnoge recepture. Pileća supa sa knedlama, sastojci koji su potrebni, 2 pileća bataka sa karabatakom, 2 litra temeljca, mrkva, jaje, 5 do 6 kašika griza, malo peršuna, so, biljni začini. To će biti, evo vidiš. I ona malo dok nadođe još, mislim dok se zgusne, dok ja stavim terhanu. Ta je kombinacija, evo nek svak proba, mnogo fina. Ne pretjerati sa terhanom mnogo. Ko jednu šakicu. Malo još. Da, eto, taman ima, evo, ima piletina, ona će biti šarena, malo ćemo peršuna posle još dodati. Sad moramo sačekati malo samo dok provri voda, mislim ovaj temeljac. I onda na ključe stavljati. Vidjet ćeš, poslije će ona odmah da izlazi. Da, i oni kako budu isplivali na površinu, to je znak da su oni skoro gotovi. A ovdje, evo da predstavimo još, ovdje ćemo praviti jednu brokoli salatu. To je osvežavajuća, prelijepa salata. Brokoli sam obarila, su sam propržila. Znači, evo kako on izgleda. Sir možete po želji staviti. Znači, ja imam divan domaći sir, može i trapist, ko voli. Ide nekolike kašike majoneza, pavlaka i evo zanimljivo ide ljubičasti luk, jedno čehno bijelog luka. Znaš, uz Ramazan inače se ne koristim, ja bar ne koristim mnogo luka, može ali toliki ukus lijep da i dodat ćemo kašiku sirćeta. To će biti izuzetno jedno hladno, lijepo predjelo. Evo počele su. Koliko je tu Sabiha receptura i evo uspijete uvijek nešto novo, nešto drugačije da donesete? Pa eno, nekako i sa Bilalom pravim neke kombinacije. Već i mi sami nešto osmišljamo da može. Evo, sasvim dovoljno. Evo je. Dakle, mala kaščica. Da, mala kaščica i ona ide. Eto. Evo je, vidiš, ona se ne raspada. Da, pa znam ja da se neće vaše raspadati. Eto, i ona će još malo i nadoći i tako da će ona biti prelijepa. Boravili ste ovog Ramazana i u Sarajevu nekoliko dana. Da, idemo često. Moja 3 sina su tamo. Ja volim reći, darovala sam nešto najljepše Bosni i Hercegovini. Amar je inače advokat, već radi samostalno, ima svoj ofis, hvala Allahu. Bilal je već u svijetu svog kulinarstva, radi sad u hotelu je Malak, divno je. U Bosni i Hercegovini čini mi se svima već u svijetu gastronomije poznato i istaknuto ime, iako istinu mlad. Pa mlad, on je tih, onako nije nametljiv. Brokoli salata, glavica brokolija, 200 grama kisele pavlake, 4 kašike majoneze, 200 grama sira, 150 grama susama, kašika jabukovog sirćeta, glavica ljubičastog luka, čehno bijelog luka, malo mljevenog crnog bibera. Ovo treba sve znači sastaviti, pavlaku. I ovaj majonez.
prvo se sastavlja ova. I isto se ništa ne soli, znači nije potreban so. Malo ću izmiješati, hajde. Uvijek mi je jako lijepa ova kombinacija susama i mliječnih susam proizvoda, stvarno. Jeste, on dođe baš lijep kad se propiri, ima baš neki poseban ukus. Evo ga. I pravo ćemo je ovdje servirati u ovoj zdjelici, ja sam tako i planirala. Za sada, koliko mogu primijetiti, poprilično zdrave recepture Sabiha. Pa dobro, uz Ramazan malo, boga mi se čuva insar ovako, nešto i ne treba mnogo, jeli se, prejedati. To svi znamo tu priču, svi pričamo jedno te isto. Evo koliko možemo gledati emisija i na raznim televizijama. Uglavnom je isti tekst. Mislim, svi isto savjetuju. Da, što više tečnosti, što više voća, povrća. Krenuti sa nečim laganim. Ma da, to je. Sad ćemo luk, ali luk treba ovako uzduž. Znači, ne da mnogo, evo, samo ovako. Da on ostane krupniji i ostavit ćemo malo da ukrasimo. Evo ovako on ide. Da se ovo to. Je li ovo Sabiha po vašoj recepturi? Je li ovo baš taj spoj vas i vašeg sina? Pa je, ja i Bilal jeste. Malo smo kombinovali. Sad je radio neki palačinak, baš se radi s jednim profesorom. Divno je ispalo, stvarno. Baš sam onako sretna, eto. Ma da, pa sigurna sam da je to svaka od receptura posebna na neki način. Jest. Jer ipak je mašala mlad za istraživanja i da nešto bude u radnjama po njegovoj preporuci. To je baš onako divno. Ma svakako, za svakog kuhara izuzetna čast. I onda kasnije ljepota toga kada neko proba, želi to isto kući spremiti. To mi je jako lijepo. Jeste. Evo, mi ne mora ni s ovim da se pretjera malo, jer stvarno on da poseban ukus. Da. I lijep nam je kontrast sada tu. Da, lijepi boja. Brokula, evo tu kao negdje i možemo reći kraljica tog povrća, jedna od najzdravijih. Ovo ću ostaviti, ovo je drška od brokoli da malo ukrasim još. To sam namjerno obarila. Evo, mi ćemo njega lijepo da sastavimo, čisto je to. Malo ga nježno izmiješati da ne bi ga mada brokoli svi znamo dobro da ne treba mnogo da se on bari. Da. Toliko da... Evo jedna izuzetno zanimljiva ideja. Može i za sehur. Ovo, eto, može i za sehur, pa ako ne stigne neko ovog Ramazana, eto za sljedeći. Nek zapiše i super. Baš osvježavajuća. Orašnica, slana pita od oraha. Za pripremu je potrebno 500 g pečenih kora, 400 g oraha, 800 ml slatkog mlijeka, 200 g maslaca, sol, 100 g brašna za jufku. Prava posebnost u posebnim danima na ramazanskoj sofri, idealna kombinacija slana pita sa orasima. Sabiha reče staro jelo, ali za mlađe generacije sigurna sam da je nešto Sabiha potpuno novo. Ma da, kako da ne. Nekad se Elvisa ona pravila samo od ove jufke, ali ta jufka bi se malo prosušila, znači na stolu, ako ćeš slaganu. I pravila se u koturu. A znači može da se pravi i od kombinacija pečene jufke, vidite kako je ona, ali ne mnogo pečene jufke. Evo da kažem našim domaćicama da one imaju i kupiti ovu jufku, mislim, koja nije mnogo prepečena. Jer nam ne treba jufka za potopljiku, kao što ja pečem. I ja ću da stavim, znači, na dno malo ove jufke i na vrh, a u sredini ide ova u kombinaciji sa orasima, puterom, mlijekom. Jako lijepo, baš se radujem ovome. Pa dobro, orah se koristi i za slana i za slatka jela, ali eto, neobično je baš pita da bude, jel? Pa navikli smo se na tu baklavu. Vi izuzetno baklave spremate, Sabiha. Ja moram još jednom to istaći i podijeliti sa našim gledateljima. Iako smo, čini mi se, prošlog puta uspjeli snimiti tu razne vrste baklave koje ste spremali, čini mi se da je posebno mjesto tada u srcima nas ovdje prisutnih zauzela ta vaša čokoladna baklava.
Eto, ima i ta čokoladna baklava na YouTube, pa neka pogledaju i neka uzmu naše drage gledateljke. Evo ima, jeste, baklava, čokoladne, kombinacija izuzetno prelijepa, oraš, čokolada i keks. I onda nju čokolada nekako stegne. Da. Znate, stegne i onda to bude prelijepo. Sljube se ti okusi. Sada, za dame koje se vole prisjetiti tih starinskih okusa, sigurna sam da možda danas neće uspjeti stići napraviti ovu pitu, ali evo imamo još nekoliko dana neki naprave za Bajram. Ili za Bajram. Da iznenade svoje musafire, bogan. Pored baklave, dakle još nešto sa orasima što je izuzetno, sigurna sam, ukusno. Ma to je divno, vidjet ćete. Evo sad ću ja dok razvijem samo malo jufkicu. Ne treba mnogo velika jufka, znači da se kuha, da se zakuha. Kako bi mi rekli, kuhamo pitu, ne sučemo. Uvijek se spremi više nego sve se čini da će da bude malo, onda mi pretjeramo kao i svi u tome da to će biti obilno, ne za nas 4-5 nego i za 10. Tijesto tanko razvučeno i dovoljno odstojalo da možemo vidjeti koji nam je to drugi korak u pripremi ove naše prekrasne pite. Evo, znači nekad je ona ovako, samo od ove, rekla sam već. Sad, ovdje sam stavila mlijeko i malo ću ga osoliti. Ono treba da provri. Tako, i dodajem malo maslaca. Maslac mi se već utopio. Prednost sa vaših receptura je i što koristite mnogo tih domaćih proizvoda. Imam divnu moju jetru na Pešteri u Cvetanoviće i često metanicu, maslo domaće imam. I to koristim, tako da... što nam ovo provri, znači odmah ćemo da stavimo orahe, da ih potopimo. A dok da ne bi dangubili, znači ja ću prvi sloj staviti u moj pleh. Pripremila sam i pleh. Eto, neko može da stavi malo manje ako voli da bude onako deblja, ali ovo je sasvim neki srednji dovoljno. Koja vam je sada draža? Ova što se nekada spremala isključivo od ove jufke ili ova kombinacija koju danas radimo? Iskreno, ova je brža kombinacija. Ova bude ljepša. Znači, mislim, oba dvije su lijepe. Lijepa je kombinacija. Ovo sam ja dobila od moje drugarice, ovdje komšinice. Ona kaže, hajde ovako brže i tako, Boga mi da je lakše. Ali ova je stvarno nema. Prosuše se jufke, kad se to slaže, to bude ko papir. Znači, ja sam već jedno, čini mi se da smo spremali u bosanskoj sobi onu ravnu pitu. Jesmo. Pa evo tada smo i koristili tu metanicu koju sada spomenuste. Jeste. To, evo ga, sad ću ja znači složiti dolje. To bude fino. S obzirom da su nam ovako tanke jufkice, moramo biti oprezni kada je budemo pekli, dakle ne previše visoka temperatura. Neće. Na 200 sam ja otprilike, ali eto smanji se na 100. Opet zavisi, Boga mi, sve od kako čiji šporet. Znači ne možemo da svaka domaćica svoj šporet zna. Osjeti, što bi rekao. Što bi stari rekli. Oni bi stoličicu i pored onog na drva šporeta smo i pratili, Boga mi. Po potrebi se dodaju drva, okreće se u ovisnosti o jačini vatre. Ma ima i to svoje čari. Znači ne trebamo 1, 2, 3 ove jufkice dolje na dno i ostavit ćemo posle i na vrh. A u sredini ćemo da ređamo posle... Taj naš bogati fil sa orasima. Baš bogat. Orasi ne potpuno mljeveni, dakle bitno nam je da nam se fino osjeti ti orasi. Ne treba baš da bude ono sami prah, pa ništa ne bi bilo onda. Da. I to, bitno je svaka sitnica da naše gledateljke znaju, domaćice, da bi baš to bilo onako pravo. Nekad je neka ideja mnogo dobra, nekad je, ovo nam je sasvim dovoljno. Ma naravno, pa evo sada vi kada ste dali ovu bazu, kombinacija tog orašastog, koštunjavog
voća je idealna, pa možda prepečeni lješnjaci, pa svašta se tu može iskombinovati. Da, volim ja, Boga mi Elisa, spremati i ove, ali ništa, uvijek nešto tradicionalno. Neću da... Volim i moderna, naravno, ali dobro je Snalazile su se naše, Boga mi, majke i nane i bike, baš su se snalazile. Sad ću da stavim orah. One su znale kako od nekoliko sastojaka napraviti ukusan, a obilan ručak za kompletnu porodicu. Ja toliko pita imam, baš imam pita da je to nevjerovatno kombinacije koje spremam i znam. Vidiš kako ovo bude malo žiđa masa i ona u toku, sad ćeš vidjeti, u toku slaganja uvijek mora se promiješa. Znači da, da, kako nam mora se ne bi spali na dno. Da nam mora se normalno ne bi. Koliko si mašala naučila. Ja u sve vas zaista upijam. Posebno ovako kada su neke nove recepture, veliko mi je zadovoljstvo. I onda se iznova uvjerim koliko je ta gastronomija bogat, širok pojam, kako evo namirnice koje svakodnevno koristimo možemo na nešto drugačiji način pripremiti. Da, jeste, Boga. Sad možemo malo i ovako, ali ja ću presipati posle orasima. I ovaj korak mjesec Ramazan vezujemo za zajedništvo. Vaša prijateljica poslala i ona svoje te jufkice, pa onda doprinesu i one ovoj recepturi. Sve, kako. Sve ima svoje. Ali nekako se svi uz Ramazan trudimo da učinimo neka bolje dobro djelo. Mada treba stalno činiti, naravno, to je bez daljnjeg, ali mjesec Ramazana je posebno. Da, pa dobro znamo da se tada ta djela i više nagrađuju, pa smo svi nekako okrenuti isključivo ka činjenju dobra. Da. Pileći karabatak u sosu od šampinjona. Za pripremu je potrebno 8 karabataka, sol, crvena mljevena paprika, mljeveni crni biber, bijeli luk u prahu, kurkuma, 3 kašike maslaca, 2 kašike ulja, 2 glavice crvenog luka, 300 ml pilećeg temeljca, 200 ml pavlake za kuhanje, 500 g šampinjona. Mirisima koji se pamte i okusima koji osvajaju, polako ulazimo u završnicu pripreme iftara kod naše drage Sabihe. Ovdje već ulje daje znak da se dovoljno ugrijalo. Sada, pored pite, pored čorbice, mnoge dame ne mogu zamisliti ni ručak, ali ni ramazansku sofru bez nekog mesa. Pa jest, to je bez daljnjeg. Piletina mi je nekako, hajde sad, najlakše, jeli? Najlakše je za Ramazan i za iftare i brzo se doista spremi. Ja sam ovdje uzela karabatak, znači onaj veći dio gore. Razreže se malo i onda stavimo začine, malo bibera, malo karija, malo senfa, naravno biber vageta, onaj začini biljni, jeli? I sad oni trebaju da se lijepo proprže. A najbolje je možda uveče marinadu napraviti, to mi je moj Bilal isto rekao, ili ujutru, pa eto. Sad oni trebaju da dobiju lijepu zlačkastu boju. Evo ovako. Kada govorimo o tim batacima i karabatacima, baš ta kožica ima veliku ulogu da ona bude krskava. Evo, vaša marinada će učiniti da meso unutra bude sočno. Jeste. Znači, zato što sam razrezala. To je. Stavit ćemo još jedno. Divno. I pileće meso mnogima kao omiljeno, nešto što uglavnom svi vole, provjereno. Eto, provjereno. Bijelo meso je baš onako malo suhoparno, jeli ne može samo ili tako, eto, neko koristi baš, to neće da sudeblja, samo onako da ga proprži. Ali inače, kad se stavi u kombinaciji sa
ovim sosom nekim sa povrćem, kako god ona bude to. Da. Najčešće se koristi upravo ovako neki sos od šampinjona, to i danas spremamo, ili tako? Jeste, pavlaka za kuhanje, luk, jer sad ću ja njih da propržim lijepo, 10 minuta s jedne i druge strane da vratim i onda ide luk u ovu njegovu masnoću. I dodat ću, ovo ću isto dodati da ne bacamo jer je divno. I onda ide, ovdje su nam, hoću da pravim lepinje u tiganju. Ma divno, dakle. Ja sam i zakuhala, oni su već evo nadošli i tako ja. Imamo temeljac, obavezani temeljac. Znači, evo, iskoristi se. Kad sam kuhala čorbicu, ja sam pravo planirala da bude ta kombinacija piletine i ostavila sam meni temeljica koliko mi treba za ovo jelo. Lepinje u tiganju, 600 g brašna, 2 decilitra jogurta, 2 decilitra tople vode, kašika šećera, kašika soli, 2 kašike ulja, kašika kvasca. Karabatak se krčka, dobro? Krčka, čuje se. I bit će i on u lijepom sosu, saftu, pa se može fino ova lepinica umočiti. Ma da. Aj rekao, kad je već sve da bude i... Sad mi nju možemo malo znači razvući prema tiganju, ali ja ću svaku one pojme još malo razviti i onda samo pečemo. One se malo i napušu prilikom pečenja. Evo da vidimo. Sad ćemo da vidimo kako će da budu. Dobro, sad ćemo da provjerimo ovu našu ploču, da li će vam odgovarati ova putna. Nadam se da će biti odlična temperatura. Pa dobro, jeste i ovako lijepo. Mi inače znamo svi da niko nije navikao da ovako direktno kuha, nego da svi kuhamo. Pa iz tog razloga ističem. Da. Koliko je bitno tijesto, uvijek ima tu tih detalja koji utiču na sam rezultat određenog jela, recepta. Temperatura se prigodi, da. Možemo napraviti šta hoćemo ako ga ne ispečemo lijepo ili pogotovo ove agdali, saftali kolače. Da. Mislim, ako nije agda kako treba pečenje, džaba što si ovako ostavio ne znam ti koliko materijala. Najveći mi je nešto utisak bio te balon lepinje. Što se peku u tavama. Mislim, nemamo mi sad nešto više ni vremena za te neke posebne, ali eto ovim posebnim danima, Mubarek, Ramazana, nađemo neko vreme, ko što je naša draga Sabiha sad, kad sam je vidjela da peče te balon lepinje, oduševila. Prosto miriše, prosto osjećaš tu ljepotu u duši, u tijelu, osjećaš ljepotu Ramazana, nečeg posebnog jer to se ne sprema stalno, to se sprema samo za neke posebne prilike. Svjedočili smo zaista bogatoj ramazanskoj sofri, kao što je naša Sabiha istakla, nije sve u tim obilnim i skupocijenim obrocima koji se spremaju. Ljepota Ramazana je u tom zajedništvu, u trenucima koje provodimo u društvu nama dragih osoba. Ja sam sigurna da će dame uživati u ramazanskoj sofri naše Sabihe. U gostaju dolaze Vezira, gospođa Čeba i Nermina koji će upotpuniti ovo naše ramazansko druženje. Sabiha, ja vam želim da uživate, želim vam Mubarek Kabul, 24. dan posta. Amin. I evo da mi kasnije podijelite utiske, da vidimo u čemu su dame najviše uživale. Hoćemo, ako Bog da. Sabihina sofra je spremna, bogata, raznovrsna, baš onako kako dolikuje ramazanskom iftaru. Vremena su se promijenila, ali običaj da se na iftaru sve nađe u izobilju ostao je.
Mirisi domaće supice, sočnog mesa, pite i toplih lepinja ispunili su dom, dok slatki završetak čeka da zaokruži ovo posebno okupljanje. Utočište griješnih, od dženeta ključ si ti, hej Mubarek Ramazan. Drage moje, Ramazan Šerif Mubarek olsun, iako je već smo pri kraju, ali eto nismo imali priliku da se vidimo. Allah razijel vas. I bujrum da se poslužite. Evo da vidite šta sam vam ja to sve pripremila. Hvala, draga moja. U goste se ne ide praznih ruku. Samo jedan mali znak pažnje, pošto se valja u ove Mubarek dane. Hvala, jeste, to mi prakticiramo. Čorbu sa knedlama volim, nisam je odavno spremila, više sam je pravila kad su djeca bila manja. Moj sin Emir baš voli ovu čorbicu. Ova brokoli salata je super. Eto. Ovaj recept ćeš podijeliti. Obavezno. To smo nešto ja i bila kombinovali, ispalo je baš fino. Kao prvo, čorbica je bila stvarno preukusna sa njenim domaćim knedlama i domaća je piletina, domaće sve. Ja stvarno kući spremam, ali sa knedlama ne. Moja djeca to slabije jedu, više vole sa tarhanicom i bez knedli. Ja inače volim čorbe. Jeste me. Ništa dok se ne pojede na čorbe kašku. i pitu. Kaže, pitu ili onu želu iz Redne ili onu od 5 dana, meni je svejedno, pita je pita, ja je volim. Da. Čorbica domaća, piletina, mislim, fantastična. Piletina sa šampinjonima, fantastična. Nadam se da će neko nešto iskoristiti u ovih par dana Ramazana što je ostalo da spremi od večerašnje Sabihine sofre. Neka se to tako osjeća se čevo i lomilo i davalo. Je, rukama jesu. Rukama se Ja lomio kad sam hleb, bila sve. u Turskoj, sad isto. Da. Kod njih. Pa stari nešto nisu ni hleb lomili Nisu. nožom. Nisu Ne, dali. sve rukama bilo. Prvi put jedem salatu sa brokoli i stvarno je bila ukusna i osvežavajuća. Može i kao neki namaz da posluži za sufura, pa nadam se da će Sabiha malo ispakovati, da se ponesi za sufura, da se... Pa malo od svega, ne baš možda čorbicu, ali ovo ostalo bi bilo poželjno. Što se tiče slanih jela, sve je to tako lijepo. Pita sa orasima, burek sa orasima, pita. To nisam odavno jela, baš odavno. Jela sam nekad, ali ne na ovaj način, već smo sukali naše domaće jufke i savijali, rolali pitu. I orah se nije mlio na ovim sad mašinama, nego je to valjalo klagijama. Mnogo ima ljepši ukus i jači orah, bude dominantan. To me onako podsjetilo neđe na neke dane kad je rahmetli nana moja to spremala i lijepo mi je bilo. Pita sa orasima mi se svidjela. Ovaj recept definitivno ću da uzmem i totalno da ga iskopiram. Nera je Sviđa mi se ovaj kombinacija. Nera sa uživanjem jede. To ne postoji osoba koja... Jel da? Da, taj uživa u sebe slatkišima. dok degustira nešto. Ja kažem zaposlima ti kod degustatora u slastičarnoj. Da ništa ne bi imalo da se prodati. A ovdje mogu da idu i borovnice ili bilo koje drugo voće, mislim, zamrznuto. Ovo sezonsko. Šta je ovo, pavlaka slatka? Ja, jeste, ima film, pravi se, vidjet ćeš poslije. Pa ja inače u suštini nisam neki ekstra sladokusac, a bavim se tim poslom, radim te poslastice. Ali mi je sve bilo fantastično. Lijep mi je bio taj voćni kolač sa malinom. Inače je malina taka prijatno osvežavajuća, kiselkasta. Kolač je bio fantastičan. I ovaj drugi je jako dobar, samo što je malo više sladaka. Ja baš nisam nešto u tom. Želim da se zahvalim domaćinama Daci, Sabihi i Nadiru na pozivu na iftar, da ih Allah obilito nagradi zdravljem i nafakom i bereketom.
Koliko se samo ljepote krije u odricanju, u iščekivanju, u zajedničkoj pripremi iftara, ali i u okupljanju za stolom. I nekako od Sabihe i jesmo navikli da uvijek donese svoje specijalitete i svima nam je dobro poznata po svojim recepturama, no ovu ramazansku večer posebno je uljepšala i svojim prekrasnim glasom. Na predivan način ste i započeli ovo druženje, ovaj iftar, Sabiha. Pa da, naravno, kažem, mjesec Ramazana je poseban mjesec, jeli, i onda eto, koristimo svaku priliku da još to uveličamo. Da još upotpunimo. Bili ste izvjestan period i rukovodilac Hora i Ilahija i Kasida. Jesam, Sandžački biseri, 1995. do 2005. da. I prošlo je cura i cura. Da. Dame su uživale u degustaciji svakog od zalogaja, obilno je bilo, ali su uspjele od svega pomalo probati. Jeste li vi zadovoljni? Pa jesam, naravno. To su moje velike prijateljice i mi znamo jedna drugoj onako sve šta koja voli i kako. Tako da, super je sve bilo. Ja vam želim da i ove preostale dane Mubarek mjeseca iskoristite na najljepši mogući način, uz vama najmilije, u ibadetu i da vaše želje i dove budu ispunjene, ostvarene. Amin Bože, eto i ja još jednom da kažem, pošto evo i još malo će i Bajram ako Bog da za nekoliko dana, pa eto, da Mubarekšemo i Bajram i Mubarek noć i eto, Lejletul Kadr tako. Hvala vam što ste upotpunili našu ramazansku sofru, naš ramazanski specijal i vi i dame koje će se družiti sa nama u narednim danima. Nama je bilo iznimno zadovoljstvo biti u Prijepolju. Ma hvala i vama što ste vi došli i prevalili toliki put, kako da vas ne dočekamo. Da, veliko je zadovoljstvo. Dragi gledatelji, i vama hvala na pažnji. Sigurna sam da ćete recepte koje je Sabiha podijelila danas sa nama i vi vrlo rado spremati svojim ukućanima, svojim prijateljima, da ćete ovu večer ugodno provesti. A sutra smo sa vama od 17:50 kada nam ramazansku sofru iz Priboja u Prijepolje donosi naša vezira. Sutra od 17:50 ne propustite. Znamo da ste neko ko na prvo mjesto stavlja taj kvalitet, domaće proizvode. Baš tako.